Mwaramutse ni amakuru agezweho muri kino gitondo ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Politiki na diplomasi breaking news. Nimba ubwa mbere ugeze kuri miyoboro, wibuke ko urebe ko wakanze subscribe, urebe ko wakanze like, ukore icyo bita share kugira ngo bijye gufasha kubona amasaha, bijye gufasha kubona ibiganiro tubahereza, ndetse amasaha 28 kuri 28. Reka twinjire politiki na diplomasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Breaking news mwese muze duteranire hamwe turebera amakuru y'ingenzi agezweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ubwa mbere ugeze kuri miyoboro, akwibutsa gukanda sabone cyangwa se icyo bita subscribe kugira ngo bijye gufasha kubona amakuru n'ibiganiro tubahereza 20 kuri 28. Inyeshyamba za 23 kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 kugeza ku itariki 22 abasirikari biyongeye muri zino nyeshyamba bakiri batoya batojwe ndetse baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakiyunga kuri uyu mutwe wa 23 mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bateshe umutwe cyangwa se bahungabanye umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashize iminsi kuva kuri icyo gihe inyeshyamba za 23 zatangiye gusubira ku murongo ndetse zitangira kwangiriza ibikorwa remezo, zitangira kumasha amasasu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangira kurasa nazo zirasubiza nyuma y'uko zari zimaze kugenda zamburwa uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye kuva ku itariki kuva mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka. Byavugwa yuko zino nyeshyamba zitazaba zikiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitewe nuko ku munsi w'ejo, kuva ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba kugeza muri iki gitondo, agace ka Minembwe kamaze kuba kafatwa ndetse kambuwemo n'abarwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa aribo ba Wazalendo bakubiyemo kuva ku myaka 15 kugeza kuri 20, kuva kuri 20 kugeza kuri 25, kuva kuri 25 ukageza kuri 30, kuva kuri 30 ukageza kuri 35, kuva kuri 35 ugaruka kuri 30, kuva kuri 30 uza kuri 25, kuva kuri 25 ujya kuri 20, kuva kuri 20 ujya ku myaka 15. Abo bose ni umutwe washinzwe na leta y'Kinshasa y'abakunda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kubungabunga umutekano na diplomasi cyangwa se kurwanya izi nyeshyamba za 23. Abo basirikari biyita ko ari abazalendo bakaba ndetse bavuga yuko bakunda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje guhura n'urusenya ndetse baza kumva neza icyo inyeshyamba za 23 zisaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse mu gace ka Minembwe uhageze ukavuga inyeshyamba za 23, uyu mutwe wa Wazalendo urahita utangira kwikanga ndetse wumve ibyo wahuye nabyo, dore ko abana bakiri batora bava ku myaka 15 kugeza kuri 20, kuva kuri 20 kugeza kuri 18, kuva 18 komanuka uza kuri 17 baje kusigara ku mirongo y'urugamba, biza no kurangira bafashwe n'izi nyeshyamba za 23 bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi agace ka Minembwe kahise kamucakirwa n'inyeshyamba za 23. Ubu ngubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo kurasa ndetse bari ku leta y'Kinshasa irimo kurasa mu gace ka Uvira, ndetse M23 nayo ikaba yabasha gusubiza. Wakibaza ahantu uyu muvuduko waba uturutse. Abasirikari bakiri batoya ba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyunze kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 uba ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ku itariki 22 z'iki cyumweru muri iki gitondo. Ariko kamande n'isubiza abantu baherereye hariya Mwenga, nsuza abantu baherereye hariya za Bukavu, nyuma y'uko Bukavu naho hari humvikanyemo urusaku rw'amasasu. M23 yongeye kwatera amatako ndetse iranahisubiza bikomeye cyane. Ese ibi ngibi byasobanuye iki? Kuki byongeye bigasubira urudubi mu gihe abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kwizera cyane Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, banavuga yuko nta kabuza ibyabo byaba bigiye kugenda neza ndetse Imana yaba igiye guhindura ibyanze guhinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta kabuza. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya zino nyeshyamba za 23, zikorezamo abakomando batojwe kugira ngo babe batoza kino gisirikare cya FARDC mu buryo bwo kugira ngo birukane zino nyeshyamba za 23, ariko bikaza kurangira bibaye by'ubusa. Ese byaba bigiye kongera kubyuza M23 yabigiye kongera kubyutsa umutwe ndetse ikirukankana bano basirikari bose ku birogo y'urugamba? Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri miyoboro, kanda subscribe kugira ngo bijye gufasha kubona amakuru n'ibiganiro tubahereza amasaha 28 kuri 28. Ariko nayo amaze kubikora uri agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe. Twongere gusubira n'igice cya kabiri cy'amakuru ya mukanya.